Kardom B News 7 Than Bangni Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arju Ponikha Karbiang Long Arlo Bepar Behai Hin Inglong Aso Kalide Datumsi Angton Anta Cerai Et Pu Alam Ke Baduta Chini Pame Anchota Kali Hong Pen Ason Sona Hormu Kewan Lapen Karbiang Long Arlo A Hormu Kedo An Hong Kepon Anta Beha Claim Edlo Sita Alangli Tumalong Council Pen Thangnat Trading License Ave Lasi isi kamang humimi alam abangke alang litum Karbiang Long Autonomous Council pen thangnat a trading license mate beha ke claim I aron alo ke choklim kavedet ajok pini council along ko ansi medu ke long nangji ma hala an long le dedlo mate revenue le dedlo Bangso ajoine Karbiang Long Autonomous Council Taxation Department pen patir pi ponsi council along medu ke palongji a phansi jasemet hong pen hormu ke wan la pen ke pon a hut trading license donangji pu matha ponsi siding ponlo Pinpur me Karbiang Long Market Management Control Act 1954 under section 5 clause 2 ateng pulote Karbiang Long Autonomous Council pen aja kong chehar jak un puta ke tokdo Lahai aron re abeha ke claim a hormu ke pon ke wan asaya long tax endun un la pen council pen trading license do ma ave ma lang tarlip dun aja kong do a hok pet alam ka chini ji a pha ni phaing ko rapli arni taking point along pherang ke adilung humri dam si tarlip dam lo haladak thek dam long ateng pulote Karbiang Long Autonomous Council la phan lang plot si aron re pen council trading license ka sela mate edit pame pen along tin long tan laso allo a license pensi ke paparlo lapen ajahak a hormu karthang agari atrak atumke choklim beha ke claim I allo amatsi ave Karbiang Long arlo aphan jasemet hujai nogang doboka a hormu pensi nang supply titi lasi lahai asai ko an aningkan pen lone alang litum ke claim majokta chini dunde sita pini laso a checkpoint kepangni pen ke council along penang an amedule poputa herang ke thengno nang pachini dun la pen non birtang ton pen lang ponik tha lai bang check dun long bom lo la si kebang je ni la so get man on trial basis se do lo la so get success that ba chumpon ba mekalo bote kebang je ni ke Karbiang Long pan ke si hetan revenue longi pusing itu council la so tum itu man nang khan tekang lo ban nang khan lo la si la so teng ni tum claim bom lo la pu commerce chairman hisap lang nita aning wang tan nang pengen check dun bom lo as commerce ain pen nang check dun bom lo aning wang check bom lo la pengen council taxation department chorodam nang je la so council chorodam nang la so je da bang ke lang tum ke implement pon la pot la si prang ajil ding pik support implement pon ngi pon lo like di ma haso tung ke la tum bang ke ningkan form pi prang tung implement lo dak active bom hadak kirung pon ason atum bangke angton si rung ponet pusap abiuta long lanang pipi tong kirung mero adet bang labang sini tam dela sami angton homurung et pusi abiuta long noi tum dak bangke kesuman homung exempted mane on trial lang posi asa homung bang dak include pelang sami kebang jani bang non la pusar men ditum check bom lo masih pio musi include paning ma pio musi exclude pon ngi ba la pen ke ko pio musi ador pa ban nang lama pio musi ador pa jum nang lang ba non on trial long sila support do bom lang si soket bang non la pusi claim bom lo pini anian penangan homu ditung check long lo kanghu homu ta kudam mang ko me te kesuman homu Karbiang Long paklo bagi homu same laurijan konkuti po ke por paklo ke same 50 po homu bangke dak no ta lagi tum revenue ke loss piglo age dak godan tum to ja godan tum ta la tum ta je godan license po dawe ta dibon ba hada godan ke long le ka ta pota we dat ka do do iba la silahi ta jini dam long po la so geri do pen la silahi ban me pik lo so ning ke dam lo kebang joni media ho pen people support kenang sot bangke anutina chini nang je people si la so get do ma to kala media ho pen man positive way muni teman message pele ramate muni tum chini botame no ma men no people si muni tum la ket do lo ho mo dor so da ko batha do ko ka thek bene sami impression homu ke leke pini kali pena ole ga akai se impression do bombo sami cethan na me non pini ani lang ok e cartoon long sekai ni pulote e cartoon long e photo kiji batui pas sore peni lang da pulote thang da gali da so ni sami ili chini ne pin pen la so gera pin ma sami homu do so pi cethan lam jangthu 2004 kundan polo
tu long ke 70 rupees per liter tanong ke 100 rupees le ro ta hala bang itu rat tum kudam de people se so ro tapi ni la so get ke do ke rat ngar ado so re po ela son po jitan dat jitan nam lang jang thu me mithatel m oil aprang bang ke 2002 12 lapen 13 malong ke anto sela tanong manggil anli ro la si inflation amu ke le tam bom po lagi munit khai bom inflation hai bom sini ma thadam lo la si unpin dala bang bujini inflation lapen ador ke so po ke itum get dolo tek kom hek po bak get dolo tek sore po la bang kali ta po ti pamar so get ki do bang ke itum ka bilang man revenue lepo la so revenue ba ko kalbira thanang lepo mesti kado we secretary tumban ba department so tumban than chimung lo ba tum dam mun sedam lo asi rat bang kado hena chuni lo get positive we ba study thanang tum comment ting tung same study tha mojang se heno da anada we rat tum comment pinang po ti discuss tang po tanam ma ke negative comment we ti positive we discuss di pan inghong chat ni tin da port inghong na po lang nang po la bang song po noi kisaman atuman ta category intellectual tumta study pen mo phi to discuss nang ni lu batha da tela bangso lada bangke non trial basis lang nagdi trial basis lang lasin list hisab se nangle tum dakke claim ma kale te taxation department ben se claim lo department ben se claim ma and list system kalau semua ke la semua bang la experimental basis lisi pilo on trial basis nanti isi lisi pilo aso lisi amen ke base sang ho long bukan be alang fi lisi lo bene on trial basis lasi non make la pusin tela bangso checkpoint men tu ben lo nang le tum kitchenge pini an ke nipo an du dal dak dolo la ni pho nang le tum check det pen kupini ason akisung ason atomonang jab ma la nang le tum ni pho do det pen non mara kisung po bangke la an ke thang long le chamunut bangke mang hu pen nang ke humri bang dolo bang tum na study lo people si hong bang tum da people la to pola dak dai sia get to ko ho dak ta pinang ako dak ta pinang lang ma ko bi people la bangke punang ka tum do asi tum bak than bak lo pola bangke vehicle entry gate angke labang ke goods movement ma goods checkpoint trading goods checkpoint under trading la business biha be par claim lo ke track la pe dak up fancy la to tax bang ke airport wala bang mi tham pon long lo Kami tum na ni pohon det ang tan pen ke ba gari alu ke chok che amen ka prek ke luk ke pon ka prek ko song ke chok ke kenya do no ke tek do nong dulu mana tu ni oh la bang ka ju mi pik lo la bang do pik ti pon ma pode itum kar bing long homu ke bang tame ke alu chok che pim pe hala ken nam tum da trading sense ta be scale the be large scale bang ita monit ka tum ke adukan na kagos ta kone expire akagos le tum do la son declare renew ne sai de la se la so geri do me pik lo ke homu kang hu punang ko project kagos without document se homu bang do illegal homu do pik la si hala non la tax bang ke 2% hala trading license dong si anu tina do e pathala bata ke si renew bang to ko la si trading license anu tina ke nang sot bang ko gen non dak pen thek dam long lo ba kabi do pik lang la si department taxon department chuni ri lo je la trading license bang ta koson is easiest way dak nang ko ami to bonai su bahut din ho gol ko ne long le dat titi puta bang alam to sisteme la bang ke official lo non la bang la claim bang mekar te ang ton dukan da la trading license do e pate revenue bang arus te non formu ke ban activity bang ke anaro tong ke ong ma aju tong ke ong ni non ma thek long bang ke ajo na lo ta human tamne till 12 1 baji an ke movement do la pen ke hong ta bang ke ajo la baji hini philote ke ta bang ke ong ke komche jasme la hormo ki ban na pe si ke ban dasimet non homu wan bang ke pudam de carbing lo market ke hojai longka lamding sana control de la son angton homu ta pias harsun la groceries item puno hardware item puno electronic item puno everything item ta longka lamding masih angton bang nang control hai sei la si bang da itum blok koson ben si da itu madim pen market control bang la bang keting wai marketing sa kenang so ko mana da lo ateng prote angton bang andar si li de jodu bang tax katiet bang rate nomor hai si li bang ke lapu si bang ateng se jodu nong bang jodu nomor ador so bang hala hai pen si bon se mata nam non ateng bote la pen isialam the mo pen li tum ke do hot ke kapre ga gari ke nang li tum check dun bom lo woi phi chita harlong ke bana gari 1200 ka do 10 ka do full harlong ke bana gari do la hai hoi mu pi posi nang li tum check dun de dela la so hamu bang la
non mat ke la dak do la dak krasar do itu beta long bom lo modern la tum krasar pen la homu dam la along gari tum ba sondas la pen ke borders maka dam do la tum ben gari khang ni tumi te khang lo la tum pulo ni tum ke highway long se kam klem pulo sami aphi ni tum study dam lo mo pen ni sa ben kilo hala highway long kam klem sami homu bang ke la dak itum karbing long homu itu mau mulong sih bang si kipur pensi aku ke Jordan ke Jordan kita me hatum pen bangke itu mana endulong sampai trading activity aron menge itu endun po ba endun long na po people ma pate itu mau musi ke Jordan project endun long na po musi itu bang tinggal ma pen ini sarben cetan tingmung long lah Ala ka alo ci selam et lang po. ala alo tenang po alang na puja nang puye itu forest royalty pi lo po sampai hala forest long royalty la balik la bangke trading homu ke Jor ke nam along tax penak mati la bangsi la support bangka implement pon nang implement pon po pusini tumbang ini long nama ke khang long le la along ke pon ke along la dak sombo movement mokha bangke aro arona teng polong te business ka pre ka tumsi la ke ladak highway long posi ta ka pre ka tumsi kamnai claim mati ali ke hala tumsi chui mati la support polong te nangli tum non ke check pen aminu ki rung polong te hala tum ta rung pon long nang pobo posi ni li tum matha lo he itum tala se matha dam pipa ma mate itu madim si bang nang claim dak trading trade nang kurir pote dak tax pinang policy aget trading aget rules aget lo la si tax ma pinang po posi rung pon long nang po barung pon po sini tum no veni sa male chingwai lo council tena chingwai che than lo pipa ma ale ke bang si pon era thon lo ili along lo ili homu to bang si jor pon lo ale bang si chubom lo Laso ager ni po ke pang ni pen. Nale tum council fund revenue amidu ke bad ake le long ye sama itu ekon long ma. oh nitum ning hepondo je mercenary mi long pon ibon nitum ning hepondo lasi no experiment basis polo lasi do me la an kujidem tena trial bom lo pe la dong si chunde pote mo aji ding bang ekdom theta revenue se to matha da Ini lason checkpoint long kwan ki biji yang ring do ne nam chini tengke. non mat ke da bang parako sektor lo goromani sektor dopo laurjan khotkhoti lapen ke east west ta lason do i punta pas non bang pas apilo bang non bang non pas phase lo pas phase bang ke goromani pen parako bang ke pas phase lo ini pon lo angke mo balo te mo fit tender posong oh mobil lason si tenda si pon non tenda sa bang si pilo hai Lang nam er lo pote tax endun ke komu. como non mata pudam che thanon te 2024 long sampai paisa long si dolang council long ke pudam te la sinta la sirat ma mangunang ne la si an adorso ipo matara me mojong sa adorso der plote la solis pen sini po abisi plote ili haso che song na ili ratum pin donang po